mbifurije byiza ndetse mbifurije kumererwa neza, mbifurije impagarike n'ubugingo ndetse mbifurije amahoro y'Imana. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyaboneka reka nkwibutse gukanda ndetse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya udukurikira ndetse ubashe kuzajya unabana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, ndetse ibiganiro byacu unabisangiriza ku nshuti zawe, dore ko twibanda ku makuru agezweho bakomeje kugenda avuga mu bigendanye n'umutekano, politiki, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Munyemerere aya makuru rero tuyatangirira hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ahakomeje kubera urugamba rukomeye cyane. Uru rugamba nubwo rukomeje kuba, kandi reka mbibutse yuko hakomeje kubaho inama ndetse n'ibiganiro byinshi bigamije gushaka amahoro. Abantu barashaka yuko rwose iyi Kongo igira amahoro, ariko kandi ibintu bikaba bikomeje kuzamba ndetse no gufata indi ntera. Munyemerere rero duhere kuri aya makuru akomeje kugenda avugwa, aya makuru akomeje kugenda rwose atangazwa. Aya makuru reka tuyahere ku bigendanye n'iyi mirwano yaje guhuza ku ruhande rwa M23 ndetse n'abo ku ruhande rwa Generali Ndaruhutse. Amakuru atugera avuga ko kuwa gatandatu tariki 28 Kamena 2025 ahitwa mu Birambizo, ni muri grupuma ya Bukombo muri teritwari ya Ruciro, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aha bivuga ko hiriwe imirwano ikomeye cyane hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi bitwa VDF cyangwa CMC yowe n'uwita General Dominique Ndaruhutse. Nk'uko bigaragara, iyi mirwano byemezwa ko yaba yaratangiye kuva saa 12 za mu gitondo, aho humvikanye amasasu menshi rwose y'intwaro ziremereye cyane ndetse n'intoya mu duce dutandukanye two muri ibyo bice twavuze, ubwo ni muri teritwari ya Rucuro muri za Bukombo. Abaturage benshi cyane by'umwihariko muri sheferi ya Bwito bahise batangira guhunga bashaka ubuhungiro mu bice bitaragiramo imirwano. Abatarabashije rero guhunga basigaye bishe mu nzu zabo, nk'uko byemezwa n'abaturage bahatuye ndetse na societe civile zo muri ibyo bice. Iyo mirwano kandi ikomeje kuba by'umwihariko mu gihe yari imaze iminsi myinshi cyane, by'umwihariko ikwirakwira mu bice bitandukanye byo muri Tongo, Bambo ndetse n'ahitwa Gihondo, Kiyeye, Nyarubande, Burambo ndetse n'ahitwa Muhanga. Nk'uko bikomeje kugaragara, impande zombi zihanganye by'umwihariko zikomeje guhangana, hakaba uruhande rwa M23 cyangwa se abarwanyi bo muri iyi mitwe ya CMC cyangwa se abazarendo, bose babaranira kugira uturere twinshi rero bagenzura two muri Rucuro, bikagira ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Imiryango igiye itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu rero ikomeje gusaba yuko imirwano yahagarara rwose, hanyuma bagashakisha uburyo amahoro n'ituze yagaragara ndetse akaganza muri ibi bice. Ariko kandi bigaragara ko impande zombi zikomeje gutana mu mitwe, nubwo kandi kugeza ubu ngubu hatari hatangazwa umubare ntakuka wabaguye muri iyi mirwano. Abatangabuhamya bavuga yuko kandi mu cyumweru gishize habaye intambara ikomeye cyane mu duce twa Kiyeye ndetse na Nyanzare, yatumye abantu benshi bapfa, abandi bava mu mazu yabo, amwe aratwikwa, andi asenywa n'amasasu, bituma abaturage rero basigara badafite aho baba. Abakuru rero b'imiryango itagamiye kuri leta ndetse n'inzego z'ibanze barasaba ko rero hakorwa ibishoboka byose kugira ngo imirwano ihagarare, bityo abaturage bongere rero bagire ituze n'umutekano mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nk'uko bigaragara, ibi rero kandi bikomeje no kujyana no kwamaganira kure bikomeje kugenda biba muri iyi mirwano, bakaba bakomeza gushimangira yuko rwose imirwano yahagarara. Iyi mirwano kandi ntabwo ari ahangaha ikomeje kuba gusa, kuko imirwano ikomeje kwiganza muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri za Ituri. Nk'uko bigaragara, kuwa gatandatu nanone itariki 28 Kamena imirwano yongeye kuba hagati y'ihuriro ry'ingabo za Kongo ndetse na Uganda, ubwo ni FARDC na UPDF ndetse n'itsinda ry'abamayimayi, ni mu mujyi wa Muhora, ni muri teritwari ya Rubero, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Aha hantu hakomeje kwera isibaniro ry'imirwano, kandi imirwano ikomeje kugira ingaruka ku baturage. Ingabo z'ibihugu byombi rero by'umwihariko zirimo kugerageza kwirukana izi nyeshyamba muri kariya gace, aho rero zishinzwe guhohotera abaturage. Nk'uko amakuru rero aturuka muri ako gace abitangaza, ngo ibintu ntibirasobanuka neza, abaturage benshi bahunze ako gace bashaka ubuhungiro ahantu rero by'umwihariko hafite umutekano. Bivugwa ko kandi ku wa gatandatu ingabo za Kongo FARDC n'iza Uganda UPDF zisanzwe zifatanya muri operation Osuja zongeye gutera ibisasu mu midugudu ya Vulinda ndetse n'ahitwa Ngorovole zerekeza ku musozi wa Muhora hagamijwe gusenya inkambi za Mayimayi. Nk'uko bigaragara, amakuru aturuka mu nzego zishinzwe kurengera abaturage avuga yuko amakimbirane hagati y'impande zombi yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo bahungira muri centre ya Mambira
Uvira, Muhagi ndetse n'ahitwa Busamba ndetse na kure za Butembo nk'uko bigaragara. Avugana na Radio Okapi, umuyobozi wa teritwari ya Lubero yanze kwemeza ko iyi mirwano yongeye kubura, ariko kandi avuga ko umutekano usifashe neza. Kuwa kane hari ku itariki 26 Kamena, iri huriro ry'ingabo za Uganda ndetse na Kongo zagabye ibindi bitero ku mutwe wa Mayimayi ukorera ku musozi wa Muhora ndetse no ku muhanda wa Byambwe mu Masingi nk'uko bigaragara. Kuva icyo gihe kandi bivuga ko imidugudu myinshi cyane yashizemo by'umwihariko abantu batangira guhunga. Iki kibazo kandi ngo cyateje ingaruka ku biciro by'ibiribwa ku masoko yo muri ako karere, cyane cyane mu mujyi wa Butembo. Ubona ibiribwa bivuye rero by'umwihariko mu karere iyi mirwano ikomeje kuberamo, bikaba bikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane n'ubundi ku buzima bw'abaturage nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi rero ni bimwe mu bikomeje kugenda bituma ndetse bikaba bikomeje kugenda bitera impungenge ku batari bakeya, ndetse bikaba bikomeje gutuma benshi mu bakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo bavuga ko hakomeje kuba imvururu ndetse n'ibibazo biteye impungenge, bigatuma ubuzima bw'abaturage bujya habi ndetse bukomeza kugenda buhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Kuwa gatanu ushize tariki 27 Kamena 2025 nibwo Washington DC, u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano y'amahoro yanditse amateka agamije kurangiza intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Aya masezerano yagezweho rero bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari amaze igihe kirekire kandi ategerejwe, yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse n'uwa Kongo Madame Therese Kayikwamba Wagner. Ingingo z'ingenzi ziri muri aya masezerano nizi zikurikiranye kukubwira. Aya masezerano akubiye rero mu ngingo nkuru zigera ku 9 arizo: kutavogera ubusugire bwa RDC n'ubw'u Rwanda ndetse no kubuza imirwano cyangwa se kuba imirwano yahagarara, guhagarika kuvana ingabo mu bikorwa rero nk'uko bigaragara, kwamburwa intwaro, kwakira imitwe yitwara gisirikare itari ya leta by'umwihariko hagamijwe kugira ibisabwa, gushyiraho rero uburyo buhuriweho bw'ubugenzuzi bw'umutekano hagamijwe kurandura umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali ndetse no guhagarika ubufasha bwose bwa leta kuri uwo mutwe ndetse n'indi mitwe ifitanye isano nawo. Harimo kandi gucyura impunzi ndetse no gusubiza mu byabo rero abahungiye imbere mu gihugu ndetse no korohereza imiryango itabara imbabare mu bikorwa byayo bihagarikiwe na leta ya RDC, gushyiraho ibikorwa by'ubutumwa rero bwa MONUSCO, harimo rero no kwiyemeza ishyirwa mu bikorwa rero ry'umwanzuro wa 2773 w'akanama k'umutekano ka ONU unateganya ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo na M23 kandi igahagarika imirwano ikava mu bice yafashe, n'u Rwanda rukareka kuyifasha nk'uko bigaragara. Gahunda y'ubuhahirane kandi mu bukungu by'umwihariko irimo no gukorera mu mucyo kurushaho rero kubijyanye n'amabuye y'agaciro, harimo ishyirwa ry'akanama k'ubugenzuzi bwishyirwa rero mu bikorwa ry'amasezerano ndetse no gukemura ibibazo bishobora kuvuka by'umwihariko kagizwe n'ubuhuza bwa Qatar ndetse na Amerika. Ibiteganywa kandi bya nyuma birimo rero nko kuba aya masezerano azakomeza kugeza igihe kitazwi ndetse ko ashobora guseswa n'uruhande rumwe muri izi, haba u Rwanda ndetse na Kongo, ariko rubanje kubimenyesha Urundi mbere y'amezi agera muri 6. Harimo kandi no kuba aya masezerano atangira kubahirizwa ako kanya akimara gushyirwaho umukono. Impande zombi kandi ziyemeje gushyigikira ibiganiro bikomeje hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'umuhari wa AFC ubarizwamo M23, ibiganiro biyobowe na Qatar, ari nabyo rero byitezwemo gutanga icyerekezo cyo kurangiza iyi ntambara mu buryo bwa burundu. Tubibutse ko kandi aya masezerano yashyiriweho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigaragara ko yagizwemo uruhare buryo rukomeye cyane na Qatar ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Amakuru atugeraho rero muri kano kanya akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko iyi ntambara ishobora kuba yahagarara mu gihe impande zombi zaba zamaze kumvikana koko mu buryo bwa nyabwo, ariko kandi bivuga yuko kandi izindi mpande haba muri imitwe igiye itandukanye bo bagifite gahunda yo kurwana, ubona yuko bigikomeje guteza impungenge n'ubwo impande zombi zikomeje gushakisha uburyo zagera ku mahoro n'ituze.